Latlar göğeysin atağın. Kimde kim kol çappay, bıldıya otursa uşlardan karşı sırap kılgılar. Ne deyim var? Ardaқты meymanlar, tamaşa. Mına şu kasiyetli ısı köl dep sanalgan deyt, ay yıldızlar gözgü kılıp karangan deyt, kışta toңбойт, den soluqa dem bolup, Kırgız baba karaginen jaralgan deyt. Жетегізден дава тапқын дартыңа, жетебіз бі көк жайықтың барқына, көйрі тарық көп тарықты қамтыған, көкөтөйдүн аш өткөн жер қарқыра дейді екен. Садыраке, қыдыраке, дүң болғанда саяқ пайдай манас айтқан кім болған дейді. Ақылбаев қан жүгіртсе жүрөкө, миң жыл қайып дүйнөдө жок үн болгон деп кереметти көл жергесинин төрүндө жайгашкан мына ушу чоң сарай айылындагы сонун бир жакшы майрамдык кече болуп турган чак урматтуу меймандар. Уруксат болсо эми мен ушул жакка ардактуу меймандар арасынан бир жакшы белектерди тапшырайынчы. Кыргыз белек алганды жакшы көрөбүз, Бирок белектерди тиколор кимдики я? Запчастарыңарды жакын алып алыңызчы. Болмаса бергиле, мен ала кетейин, баг алайын. Жакшы. Мен эми Кыргызда кыздын атылып, Кыргызда кыздын чачылып, Кыргызда жакшы акыл сөз бар, кыз сыйлабас макулук дейт экен. Мен шу жакта суйкайы 18 жаштагыдай созолонуп отурган апаларым менен бир оюн ойнойн эми. Келиңиздер. Менин жаныма чакырайын.